sinshaka kumenya ko ukiranutse cyangwa udakiranutse. Bibiliya yavuze ngo umuntu naramutsa mwene wabo, naramutsa mwene wabo ntahazaba atandukaniye n'abakoresha bikora. Kandi ibi ndimo kubabwira n'ubuzima, tiriwe sobanura ibintu byinshi. Murabizi turi bene wacu, turaziranye. Ikindi kibazo kimwe mbaza nimara komeze umwanya mutoya, ningeza gutya kuri kabiri ndabatangabiko, kubera ko no kubahiriza gahunda nacyo cyo kwigisha umuntu. Muri bene wacu imyaka tumaze hano muri Kenya, reka ndeke iyo muri Kongo, imyaka umaze hano muri Kenya pastor, hamaze kwihana abarozi bangahe hano muri Kenya? Harabo mwabonye bada aho ntabarozi bahari aho. Niba nta murozi urihana n'ukuntu tumaze iminsi tuvuga ngo abarozi, icyo ni cyaha cy'uburozi, ni kaco kiza kivugwa cyane, kandi tukaba tuza tubivuga cyane nta muntu urihana. Dukora iki kugira ngo abantu baze kuri Yesu bagaruke? Reka ntange Bibiliya yavuze ngo nimuramutsa bene wanyu bonyine. Kwa kundi umuntu aza yamagenda, twebwe bene wacu tuzi ko kwitonda nka kuriya ko aza yitonda akagaruka. Reka mutangeho urugero, tuzi ko kwitonda mu buzima busanzwe ari bwo Bukristo. Ubukristo si kwitonda, si no kugenda mu muhanda kugira ngo utagonga abantu, si kwa kundi utekereza. Ubukristo ni ugutunga Yesu mu mutima wawe. Sema haleluya. Sema haleluya. Imyaka bavuze abarozi, imyaka uzuvuga kuzushamburiya, utarashamburiye umutima wawe n'ubundi ko twasanze utari umukiranutsi, iyo myaka imaze iki? Dushake Yesu mu buzima bwacu. Igiheko cya mbere gihari ni ugushamburiya agapapa. Uvuze agapapa yishamburiye, ni ukwishamburiya azabakiza akavuga ngo ese ubuzima ndimo, niba hari abantu barushe babaho ni abanyabyaha. Icyaha kiza kiruhura bro, icyaha kirarusha, icyaha kirarusha. Iyo ubwira umurozi ngo wa murozi we ugakomeza ukabitsindagira, nawe ararushe. Umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore iwe waremewe kuzarara hanze yambaye ubusa uko yavuze, urumva uwo muntu atararushe. Ahubwo icyakagombye igikwiriye muri iki gihe, tubwire abantu, tubabwize neza imitima yacu, dushaka Imana ya Isiraheli. Turangiza tubabwire gushaka Imana, bahindukire bamenye Imana ya Isiraheli. Sema haleluya. Hari abantu batakiramukanya kandi bakabyitirira ngo ni mu izina rya Yesu. Niba twaratandukanye na pasiteri, bazabambanura ngo nzaba pasiteri, kandi nkabona ko jewe ntoshobora ikanisa, nzaba pasiteri w'abandi, nzoza komeza korane n'abapasiteri. Ariko se Imana imbwiye ngo ndikingu ngatandukana uyu munsi na pasiteri wanje Reverend Joseph Semuhanuka, ejo nituzoza duhura ntituramukanye kandi ngabyitirira ko tutaramukanye mu izina rya Yesu, bizoba bimaze, tuzoba dutandukaniye he n'abapagani. Niba umuntu ashobora kugenda, ejo bundi twari mu gitaramo ahantu hamwe muri kiriya gihugu, umugabo umwe aravuga, hariho abahamya simbatanga, utanga umuhamya rimwe na rimwe biza bisa kaho bitamba mikuru. Tusema haleluya. Aravuga ngo yahuye n'umuntu ngo undi muntu ngasanga amufashe ukuboko gutya, ngo bagiye kwambuka umuhanda, ngese iyo muretse n'imodoka zikamugora. Ndibaza ndavuga ngese icyo gitekerezo cyonyine singahe kera yamugonze mutima, uwo yamwishe ni umurozi, batandukaniye n'uwo nguwo yaza ashaka kwica. Haleluya. Niba tutakiramukanya tukabyizira ko ari mu izina rya Yesu, twigeze guhabwa message simvuga igihugu kubera impamvu z'umutekano. Mwamara Imana iratubwira ngo tuzenguruke mu makanisa, hakaba hari kanisa rimwe kuko nova hano ukaja muri Harvest. Twagera muri Harvest kubera ko navuye muri Harvest, muri baba yumbe beretswe ko Imana yavuze ngo duce muri ya makanisa, ngo bagere muri ya kanisa ibo ntibarishamo. Ndibaza ngese ni Imana yabavugishije cyangwa si Imana yoba yakubwiye ngo je mu ikanisa runaka, warangize nturijemo ngo mufitanye ikibazo, yoba ari ihemana. Niba tutaramuka
ukaba utakiramutsa mugenzi wawe. Dutandukaniye he n'abapagani? Bavandi dushake Yesu. Intego yacu y'igitaramo mu kabiri, mu gatatu, mu kane, mu gatanu. Uzusenga uje ku musozi ubwira Imana ngo Mana nasengeye processes igihe kirekire. Pastor ifaranga yageranye hano twebwe nzi twigeze dukora fundraising y'izuma. Iyo ashaka movies, Pastor semwana. Iyo ashaka movies, ubu abari muri Amerika kurumva ari igitangaza. Era afite ifaranga zirenze ibihumbi bingahe by'idolari. Twenze twakoze fundraising y'izuma niwe wabiguze byonyine. Iyo agenda agashaka abakomisiyoneri bakamushakira visa aba yaragiye hanze. Icyo si ikintu cyo gusengera. Icyo gusengera ni ukuvuga ngo Imana ifite icyaha cy'umujinya. Ngira umujinya ni nacyo gitangaza tugomba kuzadushima Imana. Nari narabaswe n'umujinya, Imana yakijije umujinya. Nari narabaswe n'ubusambanyi, Imana yakijije ubusambanyi. Nari umurozi none nakiza uburozi. Ariko nituzoza tuzaha tugacirana imanza gusa ntacyo bimaze. Tugire intego yo gushaka Kristo mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana rirakomeza.